Kako kaže, on ne dobija poziv nikada. Poznati reality veteran Lepi Mići napravio pravi haos pred kamerama nakon sinoćnjeg snimanja emisije na televiziji Pink, gdje je bez dlake na jeziku opleo po bivšim cimerima, brutalno ismejao trijumf Stanije Dobrojević i izneo niz šokantnih stavova o moralnim kodeksima u realitiju, poručivši sledeće: Anđela Đuričić je budaletina samo takva, ona prodaje neko moralni kodeks, neka pobedi ako. Stanina pobjeda je najspešnija pobjeda na svetu. Mislim da je malo interesantnija bila pobjeda Nadice Zeljković. Nadica ponovo ulazi, ne znam. Nadica je za Staniju događaj godine. Recept za pobjedu ne znam. Da li treba da se je čovjek, da li da si lažan, slab, jak, da li da bude žrtva, nasilnik, ne znam šta je. Pobednica udara Uroša i to je pobednica, neću tužiti nikoga, ja to ne radim. Osvrnuvši se na spekulaciju u nastavku reality svojoj nezamenljivoj ulozi u formatu, dodao je: ponudu za 10. sezonu nisam dobio, ja sam živa legenda realitija, meni samo jave počinje sezona tad i tad, i to je to.